Riwar League Second Division jauh senam arjar arpun rio balapanya berpenbit penbiang dari Riwar mengi Football Association kala poino syaka bekut menaga sengi ke arpo artari pra arajar arpun rio kitim yo poi syaka final jongkane ka Riwar League Second Division mentau arjar arpun rio kadai ka Wahlyngkhat Sport Club bat ke SS Urksew Wahpathaw haswa bat sedang kejinlaka harga sengi layo ya kejingkran lengkon. Now, Presiden Jong Riwar Mengi Football Association uba yang skem dengdo uba lepdeng buram ya kidurang ba kiblawan ban sakhi ban persingan ya katai kajing lakai hakate kasengi layoru kajing ruai ban sosit now samla one job soklet unorai ponam Jong Riwar jongi barokoi badak kate kasengi Riwar Mengi Football Association kalapet kup buram ru ya hebrin rohit masenting uba dei nagasnong lapalang ubayo kalat banlit petebit ilade kum ugol kipar Syakari Portugal baro yamenta udan hapo kajing pej ingmi bat ulagai nagarenti football club.
Wahlyngkhat ha, Wahlyngkhat.
haka te ngi hadin blawa ke tingalang layo ruban sam yang kusnam simen caki player ke belak aibha kata best goalkeeper layo daw samla tay borlang pongrom naga United SC leting nendo bad ya kana best defender layo bandra daw samla bad kular khongwet naga Wahlyngkhat SC best player haka ngi layo ra daw samla founder tensong naga Wahlyngkhat SC baru ki arngut ki player ki bayo ban skor bon gol tam kata markhandai gol layo ban pengkup buram ya samla man janai lang khongno na ka United SC tingdo ban rap sing Julius khongbu na ka Wahlyngkhat SC kini ki bayo markhandai gol layo ro ka jingkren vote of thanks now assistant general secretary Riwar Football Association ba kit dor khong sam wat lam nanti khong wet Toy ka jing thap ti ka seng lang samla Urksew Wahpathaw
tong in thap ti Sandar Ten Song Reynol Khong Wet Ban Sap Sing Khong Bu Original Khong Wet Alvinet Khong Shun Rishan Shooting Don Bok Di Khong Bu Bok Lang Khong Sit Ronaldo Khong Shun Meban Ten Shan Khong Shun Belios Khong Sni Loisius Khong Wet James Barman Khong Wet Marquis Khong Tani Bat Alexander Khong Sni Tong inai ka jing thap ti ka champion jong ka second division mentau Liem Riwar League Hajar Urksew tengah terpat yau kapten jong ka Wahlyngkhat C&SC Tong in thap ti lang to ka champion jong ka second division mentau Liem college ka Wahlyngkhat Cultural and Sport Clubs